testo wedi fe. Bod yn deg i os tro gyntaf yn y Toyota. A wedi wthnos fach i fynd, so trial cwbl o wyneb ddech nhw'n gael e'n match fit a bod yn hapus ar car a gweithio ni'n dechrau ar gwrdd pes, dwi'n gweithio. A wedi mae Meirion wedi lot o testo hefyd. Nath ei event dwi'n pethefnos nôl, wthnos pethefnos nôl, so oedd hwnna'n gwrdd i cael bach o data fyna. Ond nawr, na gyd sy'n nawr i cael Osian hapus nawr, really. Ffrystaf i Osian, da ni obviously cwbl o mlynedd nôl, yn ystod y championship, so pressure on. I'n gadw yn hapus, ond na, mae Osian obviously good experience, dagi. Mae wedi profi bod e'n gallu dreifo, dim problem, ond just cael ei mewn i'r car a bethau fi'n credu, bydde'n boi caled i bito fi'n credu, na, mae fe'n dreifo dda ar hyn o bryd. Fi'n licio hwn fod yn thing o, pob un o watch o'n o. So setup-wise, as it left off, basically. Yeah, mae da fi sheet, actually. Gweithio ddim o printer fi, ddo, so mae fe ffôn fi, ond hala fe man. Be nathach chi neud rhywbeth efo'r diffs wedyn i chi ti-dro wedyn? Sorry, mae fi'n fi as it was. Mae stwff da ni i dreal. It's all there to try. Really? So we can just get a feeling to start with. Start where you left off. Gweld beth ti'n teimlo, really. Beth ti'n dysgol o'r thing, ne? Big things, Meirion. Big things. Ddim too big gweithio, ne? Wel, na. Just to credu bod angen mwy o expectation yna un ar car yn credu. A mae'r car, wel, iawn. I fod yn fair, well, dath Crichton cyn y Camry yn llynedd, a i gael plans i trio lot o pethau, nath un rhan nawr, what do I need to do? Mae'n job i fi, achos fel, dwi'n ddim byd o'r gravel ers Cambrian... 2 years off, 24, Dim bod fi, okay. Granted, it's... Like putting on. Yeah, not all that long ago, mae dy gen I fydd. Deith yn ôl ydy. Dwi'n gwybod James eitha straight, don't do this, don't do that. Fydd o'n deitha fi, It's not known for mincing his words, is it? Fydd o'n deitha fi'n straight os yn dreifio'n shit. Oi. Sy'n quite helpful. O ni, mae'n... Falle mae'n neud $1 yn pryd. Yeah. To be fair, like there was bits on my first run round that were better than the second one. I got the wrong line in some place. I was just trying to get that feel on the brake, innit? A couple of places I'm using a handbrake, but it's only in the muddy stuff. You know what I mean? I don't... And you're trying to learn. Yeah. What I was noticing as well, I don't know if it was conditioned, when you brake, rear wants to break away. Yeah. Like, yeah, maybe I was playing with it a little bit just to get the feel, but I just thought as soon as you brake, the rear wants to go loose. Yeah. First time you got it quite nice. Yeah, second time I carried more. Yeah. And then you had to like fight it to get it back. Yeah. I just find it very deceiving. I'm looking around going, doesn't feel fast. Yeah. And then you got to stop. Then you got to stop and like. I think, ooh. Well, where we finished last time, or were you... Pretty much, I think the rebound links back to like where we started, basically, to like the argument. Right. So, stiffer roll back. We can go stiffer on the rear bar, or he said some low speed in as well. And some clicks, yeah. We'll do as we are, just do it. Yeah, we'll do as we are for a few. Make the line and then... Yeah, and then you can feel the difference then. Because I don't think, I was worried tyre wear would be a thing, but it'll be If it's wet, you're going to be alright. Because you need an 8th, I thought. Yeah, you're going to watch, you're going to be cleaning it, don't you? You're going to be cleaning the first bit, don't you? Front diffwr, car Osian nawr, a ni'n altro'r friction faces. So basically, llai o wyneba fan hyn sydd yn twtio ar y metal, mewn ffordd syml. Llai o actual friction mae fe'n mynd i greu wedyn, so ni'n wacio bach off, helpu fod droi mewn bach. Ie, neu lle ni lan y prilod neu lawr y blwyddyn. Hwna fan, Basically nawr ni newid y diff form yn y stiffy soft, basically. Mae hwnna'n lle effeithio pwy type o grip ti moyn, pwy conditions ti mewn, os mae'n conditions soft, falle ti moyn e bach mwy soft, os moyn e depend pwy fath o driver wyt ti, to be honest. A wedyn mae'n lle effecto wedyn, fel mae'r carfon biafio rhwng corneli a ar long straights wedyn.
yn gallu mynd i'r rali dy Sadwrn. Yn anffodus fi literally'n ganol rhyweiso mwyn GCSEs fi. So 5 weeks dy fi cyn bo exam cyntaf fi. So fi jyst i gael hawl dy mam jyst i ddod heddi. So mae hwnna wedi bod yn digon. So i'n credu bod eisiau pwysio mwyn dy Sadwrn. Good change on now. Oedd well fan oes? Good? Yn mynd in the right direction? Yeah, just around teimlad. Wel, mae bob milltir yn gwneud yn teimlo bach yn fwy fyd, so mae hwnna'n helpu, dim yn dweud, ond... Out o ffrant nawr, to i weld. Yeah, just i weld... I weld beth mae'n ei teimlad, ag? Yeah, just as long as ti'n mynd newid balance, na mynd eisiau neud. Mae'n teimlo, ti'n bod... Dith la? Wel, really, allai di dreifio bore yma, ti'n... Yeah, a pan oedd James roed y watch yn o, byddwn ni'n dweud bod o mor beneficial o change. O ti'n teimlo'n well, ond ti'n fel, is it quicker? Yeah. Small watch gweud cilwyr, di? Na, na. Diolch, twas o ti dyfo canol yn ysbel. A sy'n di dod Toyota... So mae'n ala bach i ddim yna. Na, hwnna dy beth mwyaf, jyst bod fi'n... Bod ti'n teimlo'n cyfyrddus yn rhyw. Ie, o'n i'n gwybod bod na ddim doubts, ond ti jyst eisiau cael y teimlad na. Ti'n eisiau gadael fan hyn heb y teimlad na. Dwi'n ymlaen i weekend o'r... Na, progress bob tro, sy'n good, so... Good result, hopefully. Os yw glaw yn mynd o'r weekend? Na, bydd right, ti'n bo. Then, okay. Good. Good job. Yeah. Championship in the can, then. Happy day. It's one of the two. Un o fi'n hapus. Os dim fi, byddai'n fwy hapus. Ni moyn gweud na. Ro'n i'n beint i di ystod ti yw, so mae'n mynd. Sam o'n upset o cysgu yn ddol one. Oh, no hard feelings either way. Ni wedi bod yn rhaid lan as nawr, so. Na, fair fight, bydd yn mynd i. Fucking enjoyment. Enjoyment. All over a good enjoyment, good weekend. Fly on a flag i Nghymru. Triad ni pob job bach na dydd yn mynd o'r edrych. Wedi testo by'n glai lan yn trwy popeth a gael y car yn neis. Wel, ti'n gwybod os wedi damage o bach y bumpers, o bach y baint. So bore yma ni'n cael ein i wedi nôl o boes wedi peinto fe. Dau yn y body shop wedi peinto nhw, so ni'n rhoi stickers yn nhw'n bore yma, so nhw'n bach yn ffres. Just bach o scrutineering nawr, cwbl trwy scrutineering. Leisure i di brawn, sort o tears, ond maen nhw'n diseidio beth maen nhw'n moyn. Mae'n gweud glaw ydi, so... Yn credu bod ni'n gwybod beth mae'n Meirion, mae'n ysgwyd glaw ydi. A mae'n bore, ond... Pwy mor hir di mynd yn un achos ni mae'n ffitio nhw hyn o reili, achos dim ond amser yn bore, dwi'n bod. A ni reid ar y mag wheels mor ceir ma wedyn, mae'r lip môr o'n nhw, so mae boes y teir, mae'n bach o ffwna roi nhw ar nhw. Na, popeth yn gwrdd. Scrutineering a wedyn, mae nhw ffym lawr hyn o wedyn, mi'n geith yn dyn nhw. Ei di lawr wedyn? Na. Dwi'n ddau mynd gytre nhw, nôl lan gyda bore fori. Mae rai rhagor o boes lan fori fi. Mae rai boes yn sefyll lan hyn o. A i gytre, a lan y rest o boes fori. Gynnar y bore. Ie, dwi'n rhi bell lawr o fan hyn, so... Sim byd gystal â gwely ni'n ein i gysgu nhw. Now can I get a celebration? You've got an excuse, dad bod. You do it a bit closer because the background is not You look like T-Rex. Yeah, I'm really happy. I'm really ecstatic about that, aren't I? Come on, like. I just do it like that. Do another one. Stand it to me. Acton famous of James. Is that yours, yeah? Thank you. Heavy Spencer. Osian, big rally for you, first round of the British Championship. You want to win, relatively local event, good woods, new co-driver, but a new car.
Yeah, the new car's quite exciting. Nice to work with James. It's been a long time since James has been in the car with me, so... When was that? When was that last? God, 2000 and... 10 years. Yeah, 10 years, 10, 11 years. Yeah, so 2015, 16, something like that. So, yeah, a long time ago. So, yeah, it's things have moved on, but no, really looking forward to tomorrow. And what about this new team? You haven't worked with MEM before. Impressed with the setup? Yeah, everything's working very well so far. So, like you'd expect from Melvyn, everything's pristine and on point. So, we're going to give it our best shot and hopefully it'll be a good result for everyone. Next up, Victor. Tiw, mae'n meddwl bod chdi'n dobar yma. Ie, neu fe, fi wedi gwneud dil y mam. O, do. Os o'n i'n rhywbeth o gyd ddo, o cael fi wedi heli, so... Ie, neu gyd yn gwneud ddo. So ie. A mae gadw mam yn apus. O, so yw droi eto ti. Wedi mynd drwg yn y fi na ti. Dwi'n mynd lan ti. Byddai bod neis ein sych, byddai. Oedd yn edrych yn neis ar reci ddo. A peth gweitha, really, yw bod hi'n bwrw ar ôl y reci. Os ti'n gweld y stage yn sych, a nawr so ti'n really gwybod le mae'n mynd i fod yn really falle slimy, ti'n bod. Cwpl o surprises, ond fi'n credu, mae well da fi glaw ar ôl reci a grafel na tarmac. A tarmac mae'n bach mwy o complication. Gobeithio bod nhw'n rhoi. Tyre choice yn bach yn difficult, ond beth yn ei ddyn, ond mynd o safe option fi. Ond mae wedi bwrw bach nid, so fi'n credu bod ni'n mynd i fynd am y soft, yn siŵr bydd yn rhoi'n spare. So. Para na? O, na. Yn paron iawn, just fynd i roi fel spare. So, un spare, doi spare. So, disgwyl i Meirion i'r cola. Lan i fe. So, os mae'n wrong, mae'n ffili bwrw bai neb. Ei, mae ddraig yma pwynt i ffrwng. Ie, fi'n gwybod, mae'r flag sy'n pwynt off wrong, so mae un flag yn pwynt off yna. Un flag yn pwynt off yna. Yr un beth o'ch draw. Bach o safe option, ond just y longevity falle rwy'n ddim poeni am y byd. Dylen, please go i grip. Ond bach mwy soft na'r Pirelli. Soft, so... I think that's a sensible choice. Boys wedi mynd ar un. Wy'n watcho'r un i a bach o'n brecwast gyda fi. Fi'n credu bydd rhwng y tri cyntaf bydden ni'n meddwl. Ie. Who knows? Mae wedi bwrw tipyn o law dros nos sy'n meddwl bod hi'n llithrig ar rhai o gymalau greian gorau'r byd. Osian Pryce yn gystadlu am y tro cyntaf yn y Yaris ac y cyflyma'r cymal 1, sarnau. 2.8 eiliad yn gynt na Gary Pearson a Meirion Evans, llai nag eiliad y tu ôl. Mae'n agos ar y brig. Meirion Evans a Dale Furness yn dringo i'r ail safle wedi 4.6 km Roman Road, gyda 2 gymal arall i fynd cyn gwasanaeth. Mission control ywn, fan hyn ni'n carw'r llygad a beth sy'n digwydd. Johnny fan hyn yn bach o computer wizkid. A fan obviously ti'n gweld ble mae'r ceir yn mynd amser mae Osian a Meirion yn mewn i stage, ble maen nhw'n mynd trwyddo, bod nhw'n dod mas, checo amseri. Tywod da, obviously maen nhw'n relay nôl i'n mynd yn mas wedyn ar y WhatsApp grŵp. Just llun o'r sgrin ar y pethach ar y car neu siw bod popeth ar hydeg tic ar ei bw, hopefully. Stage 3 dyn ni'n mynd Meirion o ffastach ar on. Osian second fastest, Max McRae yn trydydd. So mae'n meddwl mae Meirion wedi cael mewn i beth Johnny 2.6 seconds tu ôl Osian. So good run i Meirion yn hwnna, mae ddoi nhw'n still wedi tynnu chunky bach mas o lleill, so maen nhw'n sy'n nhw'n soi pennau bach nawr, carw ffag da gilydd, really. Rydw i ofis i mae Meirion, mae'n bita Osian, a mae Osian mae'n bita Meirion, a 2 eilad yn ni, mae fe'n anybody, so gobeithio allan nhw'n just carw sensible, carw sensible and just get to the end. I ni fel tîm yn gwrdd, achos wedi oes i maximum points a i rwy'n fel Castrol sy'n tu ôl ni, mae fe'n good thing, achos maen nhw'n gweld wedi bod y tîm yn flaen y flag ar y top, gweithio. So mae fe'n can't fault that.
Am fore, amser am wasanaeth canol dydd, 3.4 eiliad yn unig yw'r bwlch rhwng y ddau geffyl blaen, Osian Pryce a Meirion Evans. A 3 cymal i fynd yn y prynhawn gan gynnwys 30 km eiconig Meirion. Right, happy Josh? Yeah, good, just good done mate. Well, fi'n neud pethau'n wrong yma, to get the other tyres really soft. Oh, bach. Fi'n meddwl, yeah, just yn, wel, gyda ni puncture ar y trydydd. Trydydd, ie. Wel, ond dim ysgrifennu meddwl. Nethon ni through the stage, all the flat. A dwi'n roedd ni 80, obviously, ag yn y surface. Well, actually, mae bach fwy positif. Ti'n bod yn well ar y ffordd? Ie, bach fwy positif ar y ffordd. Dwi'n credu bod Meirion wedi yn peth. Wel, byddai'n gyn stryglen, mae Meirion wedi yn peth. Ie. Bach o condition. Tyres bach o soft. Good fel ath o? Good, yeah, just John gwybod. Ond i'n judge really, mae just... Good. Keep on going then. Yeah. Ti'n waith wedi newid y car o wybod neu chi'n hapus o'n mawe? Na, dwi'n credu gadw ni rhwng. Gadw fe? Dwi'n tyres gwellaf. Neitha beth eisiau. Okay. So doi stage oedd yna, eitha da i bopeth, so... Fi o'n hapus. Neis gael stage wyn, nid. Wrth o'n neis cael ei mewn eitha cynnar yn y flwyddyn, neu so... A'n Meirion erbyn os bach neis acto. A beth am penderfyniad ni yn lawr y ffordd? Ie, also, ie. Na beth i fi ddim yn siŵr. Wel, y fi bwti awr i weithio yn mas. Mae'n dysgyffyrddus da chi'ch dau nawr, 1, 2. Beth yw'r game plan nawr? Slow all a just, what, all station, neu chi'n gloves off, may the best man win? Mas man lo e. Sneb yn talu ni'n ralio, really. So ni'n gael weid wrth o job, so mae eisiau neud oed. No, just anything can happen really, so yeah, do what we can and See what it is. see what it is. Yeah, exactly. Mae pob lwc, boys. Thank you. Diolch. Bewch handshake de. Gobeithio beth doi nhw'n iawn a who wins a beth. Bod yn dwy lad mewn 25 miles ddim lot o di. So, just clean runs eisiau fi'n credu, a ddoi nhw. Pyd o cael signo mewn gorfod i gael bach o battle. Dwi'n beth yw fi, mae'n byd o llall wedyn ydy. Beth ni fi? A doi gwmro. Faes bach, na fe. Felly ydy Evans yn mynd i allu ddala Pryce. Osian yn cael dechrau gwych i'r prynhawn ac yn ymestyn i fantais. 8 eiliad ar ôl ail rhediad sarnau. Buddigoliaeth heiddiannol iawn i Osian Pryce a James Morgan ar rownd gyntaf pencampwriaeth Rali Prydain, enillwyr Rally Severn Valley 2026. Ail gwych i Meirion Evans a Dale Furness. Good weekend bach really, popeth yn mynd yn good. Tro gyntaf dwi'n really di setlo fo'r car yn y stage yna, so mae'n neis gael bach o mileage ar diwedd rally fel just i'r domain iddi, ond diolch i bawb, diolch i'r tîm. Just y 2 fis diwethaf mae dod bach o whirlwind i fod yn honest, so yeah, really hapus a edrych ymlaen i weld beth sy'n y dyfodol. Cwchyn perffaith, so bod i ennill y championship ma, right to roed y wins mewn yn gynnar, so cam 1 allan y 6 wedi wneud, so gwni weld. A perffaith i'r tîm? Great, dyma. I gael Meirion fyny efo ni'n gwthio ni. Mae oedd i dod ymlaen. Tîm di gweithio'n galed i wneud popeth i weithio i fi, ond i gael 1-2 i'r tîm anhygoel. Maen nhw push ges ti ar yr un ola yna? O'n i'n meddwl, ond oedd y conditions o start yn eitha gwael. A wedyn dylwn ni'n mynd i hanner ffordd trwy ddo. A ni'n teimlo bod e'n oce, ond bwrodd e glaw a wipers ddim yn gallu camel lan, ffili gweld, so oedd e just ddim yn amser i gymryd risg. So, mae'n rhaid i meddwl am y championship, ni'n mynd ôl i Jim Clark nesaf, le nechon ni cynnydd, so a rhaid ni gweithio am rhywbeth o dafod ni, so ie, gen i weld fe. Mae wedi bod yn perfect start i ni, really. Fi'n credu hwn, actually, yn y 3 years, ni wedi ennill lot, ond hwn yn tro cyntaf ni gael 1-2. So, a neis, neud am yn 2 Cymru yn Nghymru, mor agos i gytre fe. Mae wedi bod yn brilliant experience i fi fel person sydd ar rhan o'r tîm gyda Osian sydd wedi bod yn driver newydd gyda ni fel Melvyn. Wedi bod yn siawns enfawr i fi cael cyfathrebu dyn nhw a gyda Meirion, gyda helpu dy pob un. So, diolch i Melvyn a'r tîm i gyd. Nhw gyd wedi bod yn brilliant.
gweithio mor gymaint i cael 1 a 2, mae fe'n really good. A sy'n mynd mlaen mewn i'r round nesaf o BRC, mae fe'n rhoi'r tîm a confidence mewn i'r drivers a'r navigators. So ie, da iawn i pawb a mae fe wedi bod yn ffyndiol. Perfect, really. Dwi'n fel gwell bach yn fel hyn ydy. Apprehensive ar tywydd a tyres o bach, ond fel weithio ddim mas. Gilwn ni dim un oce, fi ddim problems, dim punctures, dim byd, so clean run i ddoi nhw. A mae'r ceir yn cael wash off bach nhw, maen nhw'n barod i fynd o. So, well done i boys ar y prep a well done i drivers ed fi. A neis gael hwn, bwyd e. Pan ti'n cael confidence fel Osian, fi gael un good rally nawr yn y car a un wyn, mae fe'n good boost i fi mlaen i'r nesaf. Tarmac yw'r nesaf nawr, so bydd Meirion bach mwy hapus fynd i wneud tarmac, so fi greu bach o battle dyn ni fynd i do. Na beth eisiau caro 2 driver mlaen yn y ffrant, really, fe, os na un fe'n pwysio'r llall, dwi'n ddim very good, dim ond bod nhw ddim yn ei twp am yr off, mae'n iawn. Ges ti smeg o champagne? Na, ges i'n swel. Falle tro nesaf, gweithio pan byddai'n bod yn navigator neu driver llai gael e. Wel, y cychwyn gorau posib i dyn Melvyn Evans Motorsport, cyntaf ac ail. A mae'n argoeli i fod yn dymor llwyddiannus arall i'r tîm ger Llambed.